Assalamu alaikum tuğanlar. Bugün 14 dekabr Özgön mal bazarındагы реалдуу баларды сиздерге тартып көргөзгөнгө аракет кылабыз. Биздин каналга подписаться кнопкасын баса кетиңиздер. Ушул торпак 50 миңге алынып тур тугандар. Ургач торпак 50 миң. Ушул эркек торпокту 58 миңге бербей жатат, эркек торпок. Ушул ургач торпоктор 38-39'dan болуп тур. Ушул уй жалгыз өзү 120 миңге алынып тур тугандар, боз. Ушул ургач торпоктор 42 миңден болуп тур тугандар. Ушул ургачы козуну 13,5 миңге сурап тур тугандар, бербей жатат. Ушул ургач козулар бар. Мунасыны 15,5, муну канча? 12,5 сурап тугандар. Бербей жатат. Ушул ургачы козуну канча алдыңыз? 13,5 миңге алып тур тугандар. 13,5 миң ургачы козу. Ушул ургачы козулар 13,5 миңден сурап тур тугандар. Бербей жатат 13,5 миңден. Ушул ургачы козу 14,5 миңге алып тур тугандар. 14,5 миңге. Özgön koy bozarı tuğanlar, Özgön'ün koy bozarı şul jak. Şul urgaçı kozulardı 15 miңден surap tur tuğanlar, berbey jatat 15 miңден urgaçı kozular. Buna koydu 19,5 miң surap tur tuğanlar. O kozularda 15 miңден kemi var deydi urgaçı kozular. Şu maldı 77,5 miңге berbey jatat tuğanlar. Özgön at pazarı tuğanlar, taylardın senaların bilip bergenге hareket kılabız. Şul taydı 29 miң surap atat tuğanlar, 29 miң. Şul tay erkek burgaçı mı? Erkek 32 miңге satılıp tur tuğanlar, 32 miңге. Şul erkek taydı tuğanlar 70 miң suraptır. Berbey jatat. Largı janındagını 50 miң suraptır. Жазга 1,5 болот дейт. Ушул тайды 36 сурап тур тугандар. 36 miң. Эркек бургач? Эркек. Эркек тай экен. 36 miң. Бербей жатат. Ушул мамалактарды 42'den дейт. Çoğunların kişilesini 40'tan deydi, kemi var deydi. Pazar suradı bunlar kaçadan suradı? 36-37'den surap durmamalaklarda topozun. Şu urgaçı taydı tuttu